ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Namar ka jingkut no jong kapor baladawa ban papan map no halor ka jingkan tho persya ya ka new trap Aceh National Movement ha ka Facebook page bala ai kerteng lempung ki kon kari. Mentagas ngi ka arp khandai tarik urumpang arajar arpusau ki nong yalam ka HANM ki lalek ban bu da ka ejahar Shaw Superintendent of Police ka East Coast Hills District. Kat kum ka jingkan tho ha ka Facebook page u nong kan tho u balapau kerteng kum u HBK Lingdo. Ula kentho persya ya ka seng da ka baong baka jing penlong jong ka new trap Aceh National Movement ya ka jing yakhi ha jantar mantar ha nong ba Delhi ha ka lai tarik unai weng arjar arpulai kadai ka bala bay pisa da ka National People's Party. Haba keren syakilat patai kubor hadin bala depan ujo da ka ejahar u Vice President ka seng u ba bawan nong sid. Ulai tu ba menta ka sa saha ki bor jong ka an ban le ya ka badon kam namar bakilawan ban ujo da ka ejahar. Katkum ka jingi ba ki ba ki babon ha jala ki ong ba balengin le ay ki ijahar balengin chu ayu mongin chu ayu shakti jong ka an haba u kren udon ya kata ka udon ya ka hok katkum ka British char jong kari India udon ya kata ka freedom of speech ka bla ayu katkum ka constitution jong kari India kata ka mod ha artikel kat khandai iwei a tenga supa man ong tangkum ni aga bedai ba kani ka artikel ka freedom of speech ki ong ba hoi pila ban keren pila ban ai ko opinion pi andai pimla ba de ban keren chapalat pot ka bala ban penjak burom lane ka ba si pisu thau da ki wei ki lat ke lenti ban penjak burom bat ban pen du men sim ya ka ka ba ki briu ki tresutom na banta ka jingpha jong ki pajba sakawai ru ngakwa ban ong ba lada pikwa bantip ya ke jing sisa pila ban wan ha office jong ke HNM in IP ya ke jing sisa pimla ban chu wan ban chu kuno yangi ya ke ka ba pi pimla ban pun sisa te ngasu kwa ban keren tang ini ikintien wei na nong ilam jong ke seng HNM ba ki pajba ki kena samla bat kinong sunong jong ke jala Meghalaya ibrok kawai hoj ngitip sai ba pidon ya kata ka hok ban keren handrei kata ka hok ka bela ai da ka constitution jong keri India katkum ka artikel ka bakat khandai UAE pimla pada ban penjak burom lani bancu benchu kho haduk ba giwei kitsngau ba ka jingtre sutom jong ki ban wara ya ka jingha ka jingsop kan chudu na puta Kalian jangan senghi kalau ayok ban bu ya ka FIR khmat ban file FIR ni breu khmat USP Ikasils mana kalian senghi ka sobitar pakaso dukha men sim pakaso si pasodom sha ni breu ba pen tobrea ya ka seng kai kita jip tobrea ni breu kolong ba komang ngitip ba apa sosial media kala viral ni kani ka jingtho ka ba uni breu ngiptep la de ne ka ha to kolempung jong khon kari ka jikulo ni breu kolong ba uang ba kajing lek juga HNM Chadali ban lek ban syong ban protes ban dawa ya kita kelacini kimat kejura congejak beliau kata kolong ban itu no kasih akhir bapra berkumjuru ya ke border issue berkumjuru ke LP tak bapan bitar susu kasih kolong ba uni bro kena uang bang ngilik tuntut ya katuka kejik dawa jungi apa Delhi po jantar mantar hak terik udah ba jong senam ajar fly uang ba kejik jungi sekolong tuntut ya kasih man itu no ya ka hak bapra dengan di cisa di India
Hindi ka mangitip hangi pa house nam ada ka pra kata arfio terik jemang ba kinru pengut KMLA jongga सरकार मेघालय kila pas constitution hapo yun bertawan po jala Meghalaya ka jongi bani thu no yaktin kasi hak rib apra jong tis cha jong India te kum tai ka pelong ka perbitan ka sang ba uni breu kuno wong ruba ngi pentut ya kata ka jing jongi hapo dali ban syong jak tangan ban syong menyeki bendawa ya ka hok jong terai jong jak beri buruk kawai bat kawai ru kolong pening ngok kolong ba uni breu kuno beruang hapo ka resan kutu ka Facebook page jong jong kalampung kun kri wang ba yak H&M hang jelit jong ka ban dawa yak tin kasi balakli ki isu jong dat benriu ukono wang ba sponsor dak NPP nakalang asang ka pensai ba pensai nu breu ba udin pensai di udin pensai ba hatu bari H&M ka ba NPP sponsor ke ya ka H&M hang jelit jong ite om tang NPP kada buat ka UDP ka Kongres ka VP ru ka Kersan ki it ki hima ki CM kirang ba asnong kun sama dat beriu ki Kersan ke jongi jong sipai jong jat beriu ki sipai jong seng balik hapo Delhi ringkat bi aspangut lai spangut ki khot kamde busuk ingi beli Delhi kamde ru bang iyo dak sponsor no di karam padang syarum tai siru syaram hajat beriu balai bagi padap karam bansiu hapo bengilet menyeki po Delhi te kolong ko ba nakala ka seng matang lawan ban kendo ban file ka FR hau SP jong iskat sales ba udai ban shim action but ban kem yu merdor but udai nu bro udai persisa halo kata jiklo jong kumang itip ba ha to si bingit tawangi po jong ka cenang tawa po Delhi ban itu ceng kasi umaga di kasi kadik ka bron kamtam ya ka jalahi bro kawai mar bali no kumta kamanipu lai itu ceng dia asimis tuk dia buat bun ki kiten apa not east lai itu yaktin joki ndai blai tang po Meghalaya jong itu ceng kasi nado mentala san puat di Islam hajiyo jong jala jong Meghalaya du usang kai spa puar harum mata ka jala jogi ke padon yang kita ki ikhtiar buat KLP ku kamtam harum tangi pat dia waktu kasiru tangi pat dia la lenyuf la san puat di Islam harum tangi pat itu ktin dia takum lu ke gintiu dem breu kani keno jong breu kolong mat penok mensim ya kisang balang betul sitom bat kowe lang sang kamaham yunu breu ba nani sikmat umdai syuk banlin kami bat kani kolong jitu ya kita ki breu ba smart man ke tho lingbang social media yele si om teng ke seng H&M Nel sila siya yuron kuwi kiseng kibatay hok unta si beriu kumuni beri kethok bang ya kum kita kiseng batay sitom nalang kasang kan syai bakadawa bauli beriu de pensisa pensai halo kata jikro ju lingba katega Facebook jong Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center